Mm. Nimbola. Ah, Anitaka ni rongo vinakatukoya na bioliba-liba ni vitalan noa na mbongi pinakini kongo sa uchingona vitu may viti na rosa vulkavana miniti. Vakumbuli tukani vikiom ni keve napunota pangani siyamba tikumikina kilo sa vakumbuli tukayani na mbongi pinakaintai. Aurongo ati chuko ni tau chuko makalimu na uda may viti ang nitaka ni na utinangosan na andraki pinakamay. Nandun mi sa uti na andraki nila nilamba Yan tau nitaka ni sana bisa unandraki me sana uti may na dapa. Iya, napunota pa nga ni pakarong ti kumikina ang buong ni kuwa kero pakumbulito kaya ni kila ho kaono ni Vital no ni taki-taki may Amerika. Ngo sa utik mo natin karuan o sa klima na miniti ang matakalilay ni sinabarong buka ngo California Los Angeles. Ketua Marta Katiko nang gito ni BT LA7 hindi na may druka kaya may marota ka na may sota na may bito ko ni per team ni BT era mentalo maniriti ko ni Liliberto na timilevu era maboa yan kita may Singapore kaba manal takatiko o sea kolinsau berto na torbo erto may pakitabi and then na toko ni retiko nga ganga senruka and then na maro takatiko nga ni rame mati takipiti ya pinakabalik sa bikim din to pakumburito kumain na programo ni Vitala Nongo may pagkanganak kini bakarao mentawara kira na kaya po merasya mamay and then na rongo teman ko na norto sere na toba vibes benta kinda bakira kina na semberti kumay sombe ko bir sarga sukumay sombe ko bir ersenge baka bakarao tu baka merang wale no nakaba barrel bir kaya nakaba barrel tiga ng buhay ni kuwa go na no munisere bako si berto na leni koro na bunimbao may na musi ang ngonong ko era kaba barrel tiko suba au nita kanir na rongo na serango na lebu na sende bisulia ni bir na ngunyang gola tiko na mbong binaka tiko nimbula binaka numbula nakwa. Sota, bimaliwai, au mairaika, sa indivi ni vanuango, o Amerika. Iselai Amerika, kurui kamika, bisangin laki, au maisotawa, ena beisina. Toka tuna tubaki Panuango erango kakilai Kambini kila na tamata Eranguri mai Sai saluma kituni bula Minga sota ebe inga unda Sai ndibi inga tale Ke California America, Ului, Kamika, we sound in Rocky.
Pesandraki au maisotava ena vencina. 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 E saunin raki au mai sa tawa na veisinga, mai vertona tobata vibes, en nambongi vinaka indai. Tos tel chingona veo se, en itaki mai Amerika, to manda o marotaka ni sema tiku mingola vo, masta kali bunindilo, en e kaone ni wasawasi ni rovitala noa, en ulu tangongo, na mada talanga sa oti kira wasema tiko, vata ke nukundako, tamaisiana, marika wasailangi, mai Texas e na vitala noa me baleta na lurva noa me Amerika sa soli mai na nonra i bola ni kena bakadonui e so na vekanda e na bono mai viti maro tek sara bakalevu e levu ke me pitala no tiko e na matasa oti so era senga ni vingomi ia kero viva kaungiti nga vira na senga di vingombi ana vola kere ni turu panu ana green card ni toro baka malua ni tobole tale ena vula o oktoba novemba ki kede oktoba ki na novemba don dona vula e don dola tu ki na vola kere ni turu panu tambita mena da muni o ira na nomni leo ni vale senga ni somi na ngona sana ding te kikina e sana ngai live tumbe kaya nyo tamisiana na singa tambungo bikem ni na sa tori na no muni namba si sa soli na no muni namba muni ngai bagarong mai e na no na live ni na ngai bagamadal takini kino koya na thaba soti muni raka ya rone wasi ira na sa pakadonui sa soli na no namba ia na numa tiko na kena soli na namba ya e sega ni ken balambal ni sa bakante te kesar na beka kede tiko tale so na davambek tiko tale so tale na beka e lavaki muni da kapa me lore na no muni medical na no muni police clearance na kena lore na no muni takataka na no muni pasi na form 1 rebi kapa ya ena ke wasaya ni automation kerto bakang bulit siya mo tiko may nabubale ni mari ko pasilangi kero sa bakang bulit ka ni Wikim do kaya may Texas labo bakang bulan mo damay wira na bakarote Iyo ni bola benaka na Wakanda ni siya mati kumay na kabini ko o bakambotan ni rong matata makari ti ko yan na nabital no na yakabini singani kuwa bakambolo ti kanibir na Wakanda era tipe na be bono na be se bura era siya mati kumay na nambia libi bital nango baka biti Pertama kadar cuma barani se mai chamani na puno baka Europe Tengah cuma yang nadol ke Amerika mai Canada baka kena mai Australia ke New Zealand kena be bono ena Pasifika nimbula saka na kuna pale sar labo da maro takati ko niti ko na program bakango ando nga na uwa ni nanta vitala no ando nga na uwa ni nanta VOC na buku ni beka ya tu kan ngoy Amerika o klani sobi ke mnisa kelana kena sa na nona sa may bakadengu na Pope kwa Pope Francis yang go sa may ding tekta lendua ya labo tukuni ni turang ni Amerika iyo na kena pamatal tadi cukup ni kue sude susungai Chicago sangai lebuna buna vele sia kikina na nona bengaravi mela ya sarai na deba ki Amerika i Peru ele bengaravi kena bagaleb sangai le stalamai sangai mai ya na bebisau obombat ni ramaro taka cukai le na Wakanda na nona ndangi take kue tukun ni torangan tau Vika waita kenda webuke. Esa ni tale tako kwena na ito buntu kundu kali. E batu kaya na vikara tikuna membale tikoya. Na wala besar labo na kena teke bu na ulutangan ko labo na tek me Amerika ndoro aredi tiko kina na be kai tarati ko na matin tuli bungo
bika membeleta ng bula baka lavo ng bula baka politik beka ka bitang tek tek ng bibeka baka lavo ni kila ni nalitari kenda ni viti ke na bese burbura rama de neurele subo na beka to abitan lo takana mada saoti. Iya, nama da sauti da radicangaki na revu ni vikae e vakadortsuna vono le moe Amerika e na vono China o Rusia vatakena na vi vono talanga da vi voli e na vi matentu e vakatambuiki na vi Rusia e na vukuni nona vakavalata tukele kunaka. Ndino ni soliberto na gana vakapertani na sanction ia tandola tunga vi Rusia na matentu lele bea ortona na vono vaka Europe e na vukuni voli tiko verato na waiwai vatakena kasi vatakena nortu samatukena vono vakaitamera vakarongo India vatakei China e na kendra yule katawarida na mama kacil kaduni prel tora rike na kenasa baka mutaki na ila bani Amerika ena buku ngane bebol ndara kai ndara dichuko ya na madha sarani umuria ndara dikena na baka tiko na matentungo na kena baka bala tiko na the federal system orang karab na lawa na non ravisa na bema na buli vatakena na kena bakukota kichuko ele buna na lao ya mai bakaturi na buku ni bakata na tere sampai bakabalat kena bakale buna market ni bibol be bakana stock market abomo din saman ramai na utang ko bale sa bala ni ochungo ibide rombe ka setul na bula na kena da uri takitiko kasala imato talabikan benak. Yan Sara. Yun na. Nakabalik sa labo. Bikim nila sa desya mo main bulu binaka lemba mo di wai. Bakang bulu talaga nga be sabatiko. Bulu binaka lemeki ratu na masa. Binakabalik Sara na bakarong tiko mai. Nambong yan dahi. Iya labo malasawat si daro vital na takatiko. Na bika membaleta na nanda yung bula Kaya na bika ya balatitiko na tolo matin tulibong Rusia o India bat ke China ke na nona malelitiko na matentu Amerika ki na tolu na matentu libong balatitiko na iyaw etiko virto iya ni ko na wasi etiko weekenda na tolu na wasi ni beka didi baka endo na matentu me baka ilaw teki kina sina three factors of production pamadal tak madalo Ibuna sarwale buna na taruh binaka na ikaw binaka ni bitang na madhaw sao cendara di cikorto na matintuli lebuko ni kue na sa masarto na rona bunongo Greenland bateke Ukraine ena buku nindo na via lalati sa na sasang tsaka na matintu Amerika me taka bateke raw ena ngon salambeka isangambeka ni kilikili enda kaya na dava saramandana muna saru binakato ko meteori Greenland va kokoa ke na ve volai rosabe lalati na matentungo Ukraine umbo na matachukana vitalo ni mbolo talna kanta sa kabuto kaso na damdo o saba no le meke batakela pa na vale na sama tumo klaso taler na arang na katokato ningo ya kabine ko na redikina na the factors ni kana na nona mbulo bagala wendo na matentue e tolunga na ngele na kauko tiko bekeda menta taka na nda yombula batake na labo me baka mataki na kene kabatal na entrepreneurship na kila ka na kena monotaki me ngarabi ortona lewe tolu ko merani baka labo kena matentu so klabi keda baka desrambe kanitor na lesson go mena kornebuli na economics e buli dikin na ortona lewe tulu mendanga go tor mendanga ba nambang ni kwa ortona lalanga land labor and capital yana be ka do metiko merani tibu baka tumbu labo mbeka indona matendo sanga kene ka batu yana na kena no to bata tekena lewe tolongo merawani bulikina na yaya which is entrepreneurship
Yandara na kila mati na ngela to ka wala to kina na natural resources na kau na wai e wil talanga kina na yombula na lamani ngele iyo indi na sar ninda reda na vi yombula na reda kina na ena ndela ngela manda nganda bakasa mata kana na wai na ngele na nuku nuku na vikau na batu yo amanda kana lamani ngele e wil talanga kina na mali wala yana mali wala ninda reda kada ninda reda kina na thanya na mali wala dari talanga kin na non resati ku mera bakau ta non roketi ena outer space mali o la sara la mala ida ke mele da wertu kin ele buna be mbisi ko boka buna kin na kin sama chiko na vitalo na bugani ko ambala tana ele buna be satellite chata da wuri wertu o di mande non na mali o la lango ya indo chiko na chicken ni vele te ya chiko da buta na ngele but will ta changa kin na mali o la darai na ninga ngau chiko na matento merke nindoan beka na rocket e alai erto bakalutu kana bunga ndo dawir choko kina na satellite na mali la lo Rusia me bakalutu so bunga me wala ka chiko bana tolo no borora e no ngau ta ka chiko o Amerika de kolako na beka e bakalutu kia mera na semata kina na kena bakarota kina rangi nuklea ni sari berapa mbita ka chiko na matento Rusia e ka baka enruko bane bolko erane bangata non rangi nuklea e ana kaya nanu bitike dage baka samta kiran masak sa sama tungo na satellite ni rocket ko tek ena mali ola lango so na gare sa wala nga ningel tabe katalang ito na laman na mali ola ay muliki na waitu batike na yaw kere chiko na laman na waitu yo nindala ko sumboy waitu ibu na waitu sa na dare dike na vi yambula o ko kome na vi bana bingel mama da kedango ela yada ke de waswasa manganese na cola na copper ndemani aluminium platinum iya na benar le tao kerkin sa da kay baka samta kana lebunium bul to la mana waswasa ela itu na ndele ngel so ya na buturara ni buna da ka kina na ken sa me kowe na yambula ndele ngel ena lo mana waswasa na botan solo ke na maliola nangare da na matan kana kalo betikina kula na nambulia na kalo metukina chiko na kenenaki sa andalay sa nga na nabimatin to ko nga mera ko be mera to kene karuan the labor resources wuli kina na nanda buku wuli talanga kina na vuli na kilaka dan kasa kilele to na burungo na artificial intelligence dan kay raidan na talabo libi ko yakini tungo sarata kata chikina bakale wele na turanga bakala na burungo wuli kina Elon Musk na kina buli na robot mesaka kunindala zaman bek mendala were sendera ngona sanda sama kana bal sanda sama kana bal osara mga kena titi na kena budini kena the production of services and goods na no mucho pa mesana ngona sanda titi na moto kasara sinta na kena rai bakatal nga kena nambasi pati kena train sana mga takang na artificial intelligence and robots kada bakada ko wultu kana kena karoya na le na kena katul na capital na wuli kena na labo investment infrastructure na ngonsala na kena do man na libo pati kena wai watal nga kena satellite na kena la ko may weekend ay wulta chunga kena na bekayar sa wato kachungo me ano bro nila ko nandan ngon malakon ko na bitcoin no to siyamba to na betrix na waso ni bro ko sa bibol bata na carbon credit do talanga na ulta e udino bata chunga na kena sa matibata yung pula na rele bakara rota na bibaktar na kini karunga at the three phases of production. Sindra ka na may mga madalta ka muna Iyo, retal chungaya labo na nanda yung bulay. May baka andorabita ng sarki na mata sao chilili wera marutak sarabaka libwe. Enak na sangay bika na ito kini yung bula. Menda wuli da baka libwe libo na bika bakango.
kami sar na veo sena mata sauti lele berapa bini binak cukup mi belabo ena non vimbolitiko weekend na itoki ningele na vitoki ni umbula na kau na watu na veuli vanua na veuri wai mitiko weekend na kila ka rauni do sambai kina na veira na bulan imbeka si veira na wale mai mera mai rawak ilabo loto weekend ke bakau ni poka dora mu busto mi poka nga taka na posa ya kali menangon walu sanga bulu se sanga bulu pasien de ngoli be ira mai taku ka sono ngone lele wal sara se sek sara indona kai suli be ira na le de panu ko nga be osia lobo yo marta ka mitana reda patana be ka ni be osia di kuai verto me Greenland ke me Ukraine bosot tiku tale tomar tal na nung mamara Mana boleh usar. Iya, nalai siapa ni na ruang apa nongko, meto na reda batan bangun iko. Mbalata cuko na dua tal na yuasa wase, neken mbuli se neken abagarotaki. Na yaya me bana tol na kausa ba madal takango. The phases of production. Neken mbuli naka. E cuko na primary phase. E sanga cuko na secondary phase. Sanga cuko na tertiary phase. E baka ngana buli primary, secondary, tertiary industry. Ya, ena wura ni mbuli ya in economics e batanga. Ngona bika mbuli na primary phase, raw materials. Toro mandanga ndana buni kau ni mbula tu sanga le musu me kau na bale barabar. Na ken le musu ya, that's primary industry. Na ken sanga le ko barabar me sale bar me ba bangatek me kau, that's second industry, secondary industry. E bakatalanga kina ni sanga le bangatek na ko ya me mbuli kina ndona tebele sen ndona longa sen ndona ndamina. That's tertiary industry me sale buli taki. Yeah. So kaya katara na primary fish mo chukina na extractive industries, na mine, na minerals, agriculture, na fishing, na wine roka, na matanising. Batiki satu ni ko na solar farm, they harnessing solar energy. Satu talangan na wind farm, me bagabure liba. Sanga itu talangan na kena bangatakin na wai me bagabure liba talang. Me bure ne koko. Cuma nama daru saus kita lihat di Las Vegas seperti kebun wajar. Berarti kita na mail lah baga mail. Na bekaira baga daru tu na bakante ke mera reta mai na koko ni mata singa na dani bata kena wain rakai. Daru sama na huba dem. Andona dem leu toka na bora cuma kita. Saka kena karungo na secondary industry. Ewe kena processing, manufacturing, na production and sorting. Proses tak kena na veva totale era kele mena ngele tor mena mena mus kere bagara take se mai bot cola lo mena ngele le come kina na bat e choko kina na cola se na bot e malo itu kan chikini cola na bot ya sin cola e bot sanga vida bat na undul na metric tons ni bot ya mengele refine se process tak ngone process tak na that second industry sanga la come kina na o in itself it's not yet fully refined. Sanga kau na oi bot kolo to the smelter chome Australia. Se chome chaban. Sanga le baka wai dala tak manga le burkina na koulantina. So da gere chukana. Na kena toso mai ena la maningeli. Me mai baka sa sabataki. Me mai ngangi. Me mai refantaki. Sanga la ko kena makete me le kalastek manga rene bultaki. Se bultale kene sona ya. Da kare di chona be buno ken porto be sol chukana na be maten tulele buwe. Ida kalakina na maten to China. E vitu sa umbula na presente ni ya umbula e tiko verato. Kene bale malango. Na be buno lele bakate ki Europe, se bakate ki Londoni, se bakate ki Amerika. Sa rasanga ni rangangia kina the concentrate of gold. Sa rane kelinga ke proses te ke wakawin na rabona mele rifante kina. Ya kuna kakwarin da kabarao China. Yo, ninda vital na tuka na bogan sekali kwa. Dana vital na takine so talangan na etin na ia umbula. Era betu tu kwa koma na lamaninggal extractive primary industry. Na ndo bertongo na quartz. Na quartz la kuma na silicon dioxide.
o kwengwe indon na yaumbula that is the best conductor of electricity. Ko wama that's kono madal sao chiana buna rabi ko takina merle bandamber na nondra industries Silicon Valley. Silicon Valley chunga ko California. Mbalet na kaya la ko mekina elebunia ya embule mekina semiconductors. Ebang tekina tole tole mandanga. Chukuna quartz, silicon dioxide, changa chukuna tin ore, changa chukuna tungsten ore, changa chukuna lead sulfide, changa chukuna copper ore, iron ore, aluminum ore, calcium sulfide dihydrate, which is gypsum, changa chukuna fluorspar, and zinc sulfide. So ortungo ortuna lewetin na yambule komebana they are the best and cheapest conductor of electricity. Simply believe ko wanga chiko nanda balango. Wako na libli ko me abala tikina na battery ni motoka. Me wanga kina na telefoni beko yaki. Wakasama takaya. So all this electronic stuff ko da banga takachiko e kaume na bekango. Ko yakbo sa minga ko chuka America. Me sali na rona bunongo o bunu wetarisi. E Ukraine watake Greenland. Era buku ni yaumbule tiko kina. Yo, linda sambar nila yaga mantika, basta tinera basta malabu. Dana la komanda wana sona yaumbula to habitanga takana mada sawoti. Nada verambule mekena. Matengo germanium. Germanium embule mekena na semiconductors. Semiconductors ko na ngada le ko chuku bana loma ne wales na recho. Se na computer. Se na TV. Se ena no mulomo ne telefoni. Orang ngada ko ya utakina na ko chukina meroni rabia wala tikina na electronics merane wanga chukina na calculator sa na computer sa na kalo ko wanga chungor mo wala sa kwa ka ko chungor lenga kalo ko chungor lenga no mo telefoni biko yo ngoe so na ka banga tekina na bikaya semiconductors mo sa mga computers, solar cells, fiber optic cables kasamta na fiber optic cables ko bang trachukin ngor na kena bakko tigna na chugutu ko talabon ko ngre na laman ngel da baka sam tegerto na chungor na cable na laman wasa sa may bitingor ko ndo bang trachuko fintel na ka ko la ko laman wasa wasa embul chukme bana bikango semiconductors marin to sona level satellite imagery baka sam tagal na satellite to me malio la ngor na kena bakko tal chukme image burbura e bang takikina na semiconductor embuli mai na germanium o na quartz ko na silver na silicon dioxide in the verto night vision goggle ko mga takana matibal so to gema kasam takana lebu ni matibal chuko Russia bata ke Ukraine bata ke America bata ke China merle bala nambong they need to have night vision goggles bang takana ko yasa lenga takatuki na matentulo mo America ninalay token na matento China melewa the production of these raw materials and then rebe ko membula na military hardware ya mona kai na germanium me China they produce 60% of germanium and they're exporting 43.7 metric tons of germanium in 2022. So the biggest producer and supplier is China. But embuli mekena na ya sangatarabo Finland, sangatarabo Russia, sangatarabo Canada. Mur sara o America. Yana germanium. Yo dorto songo na gallium. Gallium to sabital na takana madao church. It traces amounts in bauxite and zinc. So na gallium o kwena bauxite ko kelchungor may bua eto kasa ko tikalikin na kay China mele produce mekina na yaungo na gallium na gallium na hapsut na ya mbulu na gallium barometers iko kala bunu wetres na tabana barometer Yeah, I think it's an instrument that measures wind speed. right gore na bimbikina na kukonidang to determine the weather nanraki na kilike na kukonidang wangataki na barometer elako na gallium
which is the basic raw materials of bauxite and zinc ore. Ekwene membo. Budakele bakai kela chukotan la kanto membo. Ne kela mena bata ne ko China. Orto takiba kede bakando nangele kede. Uso bana bata ko China. Do talangona ya ndong bulke the barometer, nuclear medicine tests. Matakena thermometer. Kemale na no periscope talanga bulke na ramatakan sabari. And pharmaceutical products. So na vital na niko na bibakan na tumarin nilibuna nanda kilaka. And the more knowledge we have, in a rock and the Bakatilawata. So in the Lakchukani Beach na company in Kachayina, or na Kachavani, or na Australia, or na America. Mera the interest in mineral, it's a maybe go na una. The rather na Dormonesa, vital not a chicken, a libni umbula, a tuna lomane wasawasa. Manganese nodules, the libni, the copper sulfate, chicoromano rosera, and gold nodules. And on the interest, the chocolate. Bullet na kaya bakana taki. Do talango na indium phosphide. It's also semiconductor. Mulumina electronic laser na optic for telecommunications. But na kani optometrist devices. So optometrist na karin do mga bakana periscope na microscope. Meron magandi kena. Ela ko may na yung bulong mo na manigel. Do talango na boron and on element it's going to periodic table. If I'm going to to make computer chips. Boron the largest producer of boron is Turkey. Labra kali vamo taki insulate chikwana wa. So na one level kali chikunda rabuna me insulate taki vanga taki na boron. Me kakuni ndo etarang de shokte kona level. And silicon carbide. Yeah. So niko into science and chemistry and physics. Yeah. Daka ito saranggo bono soto ni no pamadal to baka kango. Sabo baka lele me oti kiron sanga me ne within dona au me sama tin kira vitalo niko. Santa nang ila kongo na why is the US under this administration is so interested in abuko Greenland. Nadamna bune even kati Greenland kina bakaliw. Mbaleto Greenland chuko kine kinikadhiwa na critical minerals. Even kata chuko oya America. Basta na critical minerals kuna kaki kesa chuko mele bibuna kosa da chuko. Turkey, India, lew Madagascar, kedarbitan tarama Myanmar. Ile talanga buna baka Afrika. Ile buna baka Afrika. Ko rangal li pertanya bunu ter jarsa chuko ngala. Orina korangal chuko baranse. O ko sala wa chuko matento baranse. Ye lele na bunu me Afrika ngal chuko be America. So the gravia the geopolitical pressure it's chuko boro lekwa. So the why they go to Greenland, but Greenland is an independent country. So ngona chinikadhiwa na yambula etiko Greenland. Ya ngona ndo ulmbali chiko na matento America. Etiko chiko na matento America na bone talete Greenland because Greenland has got the shortest route between Europe and North America. Kaya kantare na dole buru sa komeda kana buno tokyo Greenland. Ya bola kebe, bola ke Europe, ya bola katala North America. Ya bola katala Rusia. So sangka na ulmal to kana matento mo sang molitak makya dala kala Rusia na rara na baka ngatakan na reg me bana Europe uli kino pertania rata lang me bana America. Gor. Wandi mo focus kin me lore na sfia ni burabura on Google map ya merani lore kin na muki ni burabura mo gare na no to the distance between Greenland to Russia to Britain and to the USA. Ya ko chokin no interest o America ya na kana bunar to binakatikin orto merto set up ta kan no to military base ya na ulmal to America. Meronitar di Rusia, pati China non raw
rau me ro pana tak ngai kia na ro yarai e bola kada ka man ro dawiri tak kana bote no bora in the equator is the longest distance around era ranga pero me tok na kia so ni bila katuka me set up tak na military base for ballistic missile warning maka na una na maningel una maningel na kena warning signal e tukumai Hawaii yor to bina katorto me na tok me krene bete tok na dolle bro so but there's more to it. Me monitor the Russian naval activities between Greenland, Britain, watake na matentur to chobe rabit kelmela ke yo ke bakandare na mapo me matatsana ngabena ya to ka Goro Greenland Amerika ngatok ngo ya enai matau eto ke Europe. Europe ya Tongo ketok sang elo mundo ya yo karida na deba ki Greenland eto meke no Rusia watake China or roko mutu chukuna ena woli kusata woli ya so karida ena ra which is the west eto mo America kena tokolau eto ke Europe ena woli ku eto meke no Rusia en arriba me la cosa un gorro that's Atlánticos me le da al sarnava Pacific chomera Wah. o bombo te mata chona vitala ko birna barro mo chuse da ndana kabi bombo dal ka bono metras Ndam sarang ay matata ni da reda na kay reda toko Amerika tok sarang ko US Ice Greenland's critical minerals ngo sa tika buchung mo na bitan long ko na bulat sa nuwir lang. Andil. iyo e basa chunga ngono iyo ni tok na maka ko ono ba matal te ken what are the 19 critical minerals e tiko mai Greenland matengo na graphite ko sa ba matal ta ko cha the graphite which is silicon dioxide. So it's the best conductor of electricity. So le utal na kopa kwarara. Betelak ngamen na nukunuku. Raw materials is sand. But it's a particular kind of sand. It is taken in a carbon and silicon. So that's why it's called silicon dioxide. Kaya rich in oxidation of oxygen. Kaya mix matakin silicon to be it SiO2, silicon dioxide. Sangga chuko na copper, chuko berto may Greenland, chuko na nickel, zinc, diamond, iron ore, chuko berto na tungsten, gallium, titanium, vanadium, uranium, chuko na berto, cobalt, platinum, lithium, manganese, bismuth, antimony, indium, tellurium, zirconium, scandium, and gold. Yang kay bukit ako ay Amerika summer. O de sayang Macau. O China ni matentungkas. Kaya China, nanon to bro to. They already civilized like 3,000 to 5,000 years ago. O America is just 250 years. Nan lang mo Christopher Columbus. Yan ang porto matangkas. Kaya to ko India. Saan kaya to talang Russia. Yan matatatso kaya. So, ninda reda na rare earth is going to evito sa mga percent it's controlled by Canada. And Canada has got 90% of the processing capacity to refine these raw materials. Canada can do that. So, aga menangon sa reba ka ko rebe matento including America that they will monopolize na processing what can a refinery of these raw materials. Dona taro Nyoretong ko may Greenland Natukun chukun yung Greenland Ako still chukoy ibin ko Norway. Tokan ko na kopa Lurito ko na kopa ko na tungsten kung dito kung chumaya ko ibin nakachwali buki na may bisa kakina electronics Andin na vika kede na yung bulay tungo ko rabin nakatunoy matentuli mo ko mera
Taurama yung balita na kabela bararawat kina si Vanab. Iya, no mga ka kena da makasam ta sa kena na ilabo. But na kena zaka me raw na mineral sa in Greenland. O Karora, Greenland iyo na ula etukina na uda de bata. Ilosa. The window of opportunity to work in Greenland is just 3 months. Iyo na ula mutu to na burubura. Ando tal na mbole le wetiko. Ngai na matento Greenland isang na binakat ko me baka dadan na ecosystem. They want to keep it natural as it is. But the baka pala Greenland na baka dadan ile bunaka. The garete kina na kina bulla burubura na bulla na kalona burubura. Esa ambite tu na be ka ke ambite tu kina. Mendang karaw na kina baka dadan sa kina baka ataki. Kaya ko sa chukin na be ko. O sa tabu to na rare earth production 70% controlled by Canada and 90% of the processing capacity around the China because it's got people. It's the lowest unit cost of the production in Amoromora. They got 1.41 billion people. So they can do that. Na Kenai Karua or America, 12.6%. Kenakatolo, Australia, 4.75% is. The major producer and processor of raw materials. So China controls 70%, 12.16 control the US, Australia 4.7. The fourth is Thailand, 2%. The fifth is the rest of the world. The sixth are to Samakina, are to Russia or Madagascar, or India, 0.74%. So, kaya kaure da puno iteres. Rungo sa mo na. Bekem na barong chukmen. Na kena vital nota kena raw materials ni biboli. America can't leave China out of the equation. They cannot. Yang gara na be magango. Sa vision na be sa kinili ni bunang ko turang ale mo tarang. Sa baka luto ko somo na iba ka dada ni tariff. Tuko na China so ko kito sinibinang alelwe ko. Dito market na buro kami do tulungan raw urusang bulangan ng milyon na tamatsukin. We can sell all our stuff to other members of the world. Around to be able to get and then we can avoid you. So you can't actually do anything without China as the game changer. New China, when they tighten the grip, they restrict the airport and a length na bulya na whatever. So they can consolidate domestic production and refinery. And there's something that they've been doing. Sa kapag morto na bilang South China, norto tiko bubuli na old mindset na bebora. Ulikin Australia, ertola ko na be South America, erto ko norto dini wale utumo lebo na borno may rank Venezuela, Guatemala, ertola ko sumusal orto Colombia, erto chukta lang kami na Pasifika, chuk may Viti, chuk may Samoa, Tonga, lebo no ko embed kin sango le kinoko. So no sa bakarambo lebo taka chuk na tambana. No network meto kelekina. And they also doing something. They stockpiling a lot of these reserves. And they will try to control supplies and the supply chain. Andin. Nakabali pala po na bibakan detektif ko na po kunin ng andi ko Denmark. Baka sabi Ukraine. Ukraine, kasi nga go via tal na takay na meters. Or Ukraine, ito kene rosang vulka ono na bi yaumbula me bakata ki Greenland na chilka dewa. O Ukraine rosang vulka ono. Yana po na ndeta me kene ne bolong ko Russia me la coberto. Ni chuko berto lewo na yaumbula no lo manengele. Esin rang to da kabra kindarka. Wili mandanga kene urania. So na buno kweda kachike na bibalang ko na kendo tanro o Crimea kena buno sa toro chumo kwea ndambi chuke na 11 nona site na nona nuclear plant that they're producing uranium in Ukraine. So Russia is not going to lose that war. But ko ka lose on a bana kimni batikena na nuclear.
anara ini kaya. Kwa sabi na katikino tarambo me sangame me barung na rawi talano. And you know what Trump is saying? Me sasulo Crimea batikira kita me listal be Russia. Balata na narabagato na matentunga na mga takanara ini kaya. Okay. Tolong itu mana dalam sosial sana umbul itu Ukraine. Sasa inta kau tena madasa atau tena biara lagi. O Rusia o Amerika batiki na presiden me Ukraine. Me sana bagai ngata kau Amerika. Nelabu sasule ucheni liwe vida watanan raun bilion. Yana kena tiru mana bolongo from 2022 February. Ebu no iteres. Me sa kene so mertu sale kilia mana yang bolongo. What be yang bolongo cuma Ukraine. Cobalt. Graphite, then graphite, silicon dioxide, graphite, titanium, zirconium, tantalum, rubidium, platinum, tin, scandium, copper, nickel, chromium, molybdenum. Molybdenum e kunci come namus. Orang orang roto bukan didik roto vital lo cukup dengan kayu Australia. Nunggu berada yang kasih biar kau geologis deh. Kau kuntal cuma mina mus dan boleh dinam. Kau mampu di Cina berkatalah. Nabi rare minerals kau ikut cukup meda kaya, but in very small quantities. Na grade, na quality na grade is very low, but they can also find it, including molybdenum, antimony, indium, gallium, germanium, tungsten, niobium, batake na kinakakal kaya. So kibakai will make in one of the rosang will kawan na yautali rare earth. It's a Ukraine. Abang mo sa ating kaya nantor vital na namo ni ko yasar nga bakal kasar na kena lauray na kenambuli na the four factors of production nanggeli labor capital and entrepreneurship. Nanon to ko pator to ya. Erto me ko pator te na three phases of industries. Primary na kena bangare na yung raw materials. Secondary na kena process tech manufacture tech. But they can tertiary na kena wall tech. So na kena the way you package them and you sell them. Yeah, datang ka bibarta ka naman ko buno iteres. Tarong mandangan na ebida na yang na ebida na kangway, na graphite, which is silicon dioxide, germanium, na gallium, what kind of boron. Misalnya ka na secondary phase of processing, sampai refine tech. Namun sa refine kina, sampai kau na raw material sa lain buli kina na yaya. Tarong mandangan na semiconductor, buli macaya. So the three phases, but kina kalian buli macaya. Sampai kau may Amerika. Ito sampai may ada marta, kung bisa matalkin ba na ka. Ucha sampai kau listale China. Iko kila chukana factory ni producing iPhone, ya Amerika produce tak cuma China. Sampai ba kau listale kya. Ito sampai muli orto. Daka mga benar. So na kina via kau yang ciki, na kina laka na iba kada utang mo ni tariff. Ya na kakwa ya binakata Amerika. Medaka ba ya, narawalaw kina. But unfortunately, it will not. But na ilaw kita na may sa mga kondisyon ng Amerika. Kaya sa pakaluto ka sa mutalo na turang na presidente ki, may lutso mo na baka ba ya. But ito na langak kina. E na langak nga oira na lew ni Bono Ike. Kaya na apunta na dobulit yan na ronan raw, tulun raw sa Indo na untol. Hindi mo na kamba kina ko na tirif mo. Hindi na apunta na bito ko na ronan untol limunan raw nila ni Amerika. Berarti na kena mata baka matililay. Era kami China. Engkan kami China. Refine kami China. Sangay puli may kina. So kita baka sa mata kata, process of value added, it's all done there. Anak. Ito kasarang nga, pinakapalibla po dari tonggo Ukraine to karango Rusia Charot melibu na kai binakato Rusia ba Ukraine dito ko na na yung bula libke. Dito ko tok me ala na coal na iron na kasi kena be matutali so Charot me binakato ko Rusia me tor Ukraine na libu niya tu virtu. Hindi na sarang. Not only that, kau sarang na ko na processing plant malaindambe na bono bintu kina raw materials.
Naman na kena kumbunga na kena recycle ta kena bikai bakasabata kikina me kuni mainduka kina no tobono nduka chukungai na vuno ay kau me kina kako kachu kina na kele ko da kachungo me biti tormanda ga membua poti kola ke bakala indolo na mos esa kele manda me na mos na bidana tamana ngara bakita mermo ocha sangai proses tek me na mos ocha sangai kunga me na kaya ngande so nanduka na kakede kede embini bata tumeka tormanda ngaya sangai ko na norto smelta Australia gela ko Australia sa ko wala na o so no kakede ngage nanduka kakede bukan me rusugo embini bagando to me Ukraine and that's okay with Russia orto ko tangarto na kamengele embuli kinana ya arto benakata nanduka na nonra bagalo na le ni benua na kena bagata na benua environmental degradation na kena bagata kena wenga na kasinganga me sabata kina bekaya geno mundo tuya. So that's geopolitical matters. Erbangarato na rabi matentungo. No mundo la nga ngendo le lawati wa. O sa so much bikim donela. Kuya ni lesmana vitala na mata sauti. Ko na non rotuitebi. Tamara mineral resources department maybe. The consultation resiklato na tokenige. What are they up to? Mbaleka na lao. Evauda na yambula. Ni yau kede echugo ono na fiti na rukunigele. Esimile wana tokenigele. Ya ni sawo chile kele merlako. Mboba kala na matentundur kasa. Matentundur ngana o rangame bakalong. Rangame bakalong mo kena randambeda tigo nangele. Na tauke ni yambula. E somo na musunda. E sinchul weekend mandalabo. Nanga indu tu bata tu kena mbenungo. E medo no ni sawo chikena na vida na raw batna mbekene kena tu na bekanga ngo. Benak. Sebenarnya kenapa besar lebo totoo ba ko tinanong na VOC bikin maminiku ni ko tangan tesar Greenland babate ke Ukraine li weekend na dorong at tungan na bono rongo Greenland bakatalanga kino Ukraine deklarnya chicken ko na ibalu ro evolutir to baka lutu nanga saukuro o Rusia. Iya, babi di bilang kembali pelabuhan nemu VOC na sino binangan ni kuwa total na ko VOC Sana o babin binakangan na sa kaonan ng Dorobital Nongo binakan na tuna kena video na YouTube nandun ang una siya natako sa bamay bumbutan na Vital Nongo na laman itulo na mataw sa Ochugo Vital na tikilipakali nakapakasay ni si dan daw makawala takatumibit na tampanang wani yung bulay ito na laman ng geli tungunan daw Vital na tangan na titi tungunan daw Vital na tangan na wai daw Vital na tangan na masan matanising pati kinatangin na mali wala kasi daw makasamta ko ito na siya manibigay ito ko na rukun nyo nang daw wara-wara and daw ka na ito na ito okay ito doon may bisaw tayo na lawa may balat na kaya na ito okay na yung bula may bisaw tayo sa rangaw ito na bilit tayo na mata nito ya balat kita talangan na ito kaya yung bula may kapital na wali pero ang bisaw balat may lang yung rongkin na nandamonda e na makatuluwa tayo na daka yung anak ka balat na yung bula chukaraya sambil may na matentungo bukan sa tumakaw tuki ndara kami tayo makasumutak isang gila ko may namatin tuwa ko lang may bakalao ta kanina yung bulong ko merto to kenorto indon ka isang serangan inorto ndon bayan isang ber na dambe may namatin tuwa bit nangon ba ko lang isang ber na tinakawal o bitong wul ka ba na kena sente kana bibakan doon ni sa sulobi ti pertanya erto tumibi ya ko na kaya na ilaya may chiko sa kabir na nang turang yung kasanda rin ko nung nasong lob na nang turang bit irasala ito talpe kena matin doon naman tanggali raya, may dapat kasama takot. Iri na kuno, meron dami kino, o ira nang dawilo tek na natutura. Meron bang gumiyan na ilaw, may baka lang kita na kuno. Se meron mo, na nang dapat mamas. Nang tangangan, o kenda kira nang da kaumbola.
benak. Na vale besar labo mundo nakvale bena no maybe o situ vike memena boini kuwa vike mnimbia kana kava barrel tiko vike mnimbia kana danda bitumbe kana varanda sena rukuni buni uto sena buni mango na buno ta bangani danda bitiko kina ena kevin signi kono itaka ni rongo bena katiko yani na nona maybe o sitiko o mastakali buni ndilo Kerubi bakana num tika yani verto na leni koro buni na buni bau era kaba barrel tiko na mesa mambula en tiki ningonongo bang buli tiko be tamai loreini ke tine loreini en bono mesa mambula en non kaba barrel tiko e bikem ni kertal na boni be koro tapi mati songo so oni bakarong tung mena boni ko kerubi bakana bini benaka tiko yani o ba bini mak takatalenga na muni osetuk mea masta lapo masta kali na no mlituko mia ni tiko sona ngone era na takabting bek sona pakan didike membeleta non da yombula sena pakan didike membeleta bek na matin tu Amerika sena matin tu Greenland o Ukraine satu na katoni ni kere talan no oni me wasetiko na sig bina kaniko ai kroba bina kabikem ni kere bole bina katia langara se bina kabali bina barong mai merene sia likana dia malombula nunggu marama bina kabali bina sia matik mitula lia mai nandi ba bina bina katakat sekala marama tu dula marama tu mangkosa saroko na beka membeleta na ni tebu na ubin loko na city kena lavan rau da ba bina bina kabala maramongo erto sa dingi tekitiko na dan reto merto ngalami Amerika kere tukon kini bikem ni nabiokani muni bito konyani na norto sasanga na matamu balengoro ni merna isi ya likana dea anda pa bini bina kan itiko so na nonda maramar tu linga mongko sasanga taka nonda bulu ko matamu bali na nonda sasanga merang ole mai bonotan wili kinang ko o Amerika iya be nunggu daku o tamasiana o marika wasilangi ke dimila wasilangi mai Texas niga inana makitiko nono na line ningole na nona taga ni beba na roots ROOTS and route ROUTE and nonda ibola mata ningole kin sa tikin na nona video kin bikim ni kada ndo mata taro membaleta na durbono me Amerika ningole na nona taga ni beba and rendre bi ko mi somo kede na no muli taro ningole tuka ni bwa ya kwa sa takabanga ko na video muli sarabanga muningai wakatule wataka si somikina na nomuni bakta taro kero babi bina katukani abat ke la boy na sing bina kuwa ya talanga ni kuwa na matay ni buli ni kana bolay na nomuni curriculum vitae CV naka ni kuwa na tin corona kaloko na ngono may viti babi bina kataki bira keta na ngone buli era semo may ni kuwa bikem ni keta na may buli bina kapaka lebu mata talmingo siga marombuka ngona batangan chin korona kaloko en nakaktal kin na buli membalitira na wala kerker ni taka se mer laki interview na baka raw en baka tataro ni sa ngona sa di gomi kinom CV satu kun may mama interview na tap matakama di siya mamay en singa baka rombuka tumay bilang balip sar labo kalungatan na muli sa sanga baka buli baka talanga kinan na may kaya titi kuming sound raw baka nunin ako tsaka ko kalam Wala besar. Wala ben tanda ni siya macam mena kabini kuan ni mode ni madamanda. Nakabalib sari ya bikem ni na siya mambermay na mitinital tsaka na nonda vital no ni korto na toba ta vibes na siya rememberlet Amerika mitinia na nonda vital no enbong binakadikwa baka nuni binakabikem ni kersara kerto na kaba beralitiko may samumbula nakabalib tini Lorraine. Mosi vya iya, yuva kara iya.
isotava ena veisina. Vinaka vinaka pakalevu ni kalunga tatiko ni vakadhiango vinaka. Ni mwathe